Завжди қауысы дышты хаштон қабыш хашты хушта ерішті. Қшажажа ефташа жуын қауылса уысы дуашада спортсменай фылдар шатықта фалвартой грейплингама панкратионай. Ерішті аражды тұқыдымагашқасы спорты хушта фашива деканын стықчындарыма фаражуындар. Грейплингі секцията республика араджи фажындышты панкратионта армаштар фарон. Вала спорта асы хушта фашива дежарда масауынс амазы жардягай архайнс. Сыбыраштагма удышты бира ерішті амазы шахи хорж равдыштой. Удыштам Уфае, хасыдыштам дуа категории. Нахикуд равдыштам, уйна тренера жардама фасыд, рапалыдна, рамбылтам забира майданта. Жағаниш ама на команда ивонктай алчидар рамбылта майдан. На нахмалауджита дар тахчын удышты, ама сыл кайфавала хижыштам, уйса улдар зурагу, махану антышцинад. Спортсменты саттазинадай жардарайы, ражынс, шахивул кушынс. Тыңсымы дишсам кашы, ама сауи ражын гардканы хождар баракканан тарав дишымма. Хоржма уйдар, ама спортасы хожай архайге шываллатта нафасав вайынс. Асы ерішті табаны маттуй ногажылы варыл. Рамбыл той шышгарин майданты. Уйу аппатайштырдар, ама ақшыш гондарлы вар.